do numero se do mo si angbasa yin ko chene wete hukun sa bo egbe o awajije tun flano Jesus sin jijio efliwe mide o numi po ganji o do seze wa yi o podo de na le je fini o po medio e zoom down do Facebook ji do WhatsApp ji do YouTube ji do le mi me no du Jesus sin jiji si kwele o le mi ku mo donu de o do le mi ku tun ma o se o po mi de le o vodun se o mi de hone o ewe njiro na kendo kleun wachora jomi do mi na e hu gbobo hu koklo hu papa bo du kwe mi ton be na jemenu mi hun nu esombo ndo ko na do edion edie o nugbo o so si asan ko atongo do gba me bi pa eno flin Jesus njiji nu do iba mi ton les me o mi mo do le ekuin do Jesus njiji we me le no flin dai o do eno du kwe de be yin do o vodun kwe si vodo me le no sen kwe si vodai ngbo fi wo le bo fi flin lo le me no do le o bene we vodun jo de le o kodo kore adopon ede pon vodun jo bene vodun kode ho dai hun me no sen vodun kwe si vodai le o eno mo do le o kan lo le me o eno ple lo bo no du we si vo sin jijo sin kwe o Jesus kan we si sagbe obi ku iton de ma si se wa je nu kon yi doji bo pe ji Jesus do pe kan ko donu ene go sin gla me fine o e wa ma si se e wa gba pe gbe o me bi ku be ro e te wa so mi kan do pe kuku ene du e bo me kan we si vo dodo iwa ton me kan we si zabi ku yo mi mana du pe ton hun fi ene we so jiji Jesus ton sin pe obo so azedo asan ko atongo wo sun ton gbe bo mele no du sin kwe den dopo agun katolika ton wetre donu mon koton wa lo dion me gege no dole e do pe odu e o le vodun pe du e de nko mo yewe no katolika ton de alo yewe no o agun we dagbe ton de bo e ko wa nu ko boro mi wa minu mi ni paglagla nu vodun kwe si vo pon Jesus je no paglagla na nu we go e dole o me no du kwe mo koton le o de nu glegle tan wa o ere nu glegle le temi ka wa do fin bondole mi flin dole me wole mi gan e wa jo peropo pe e wa gbe o me peropo lo bo se gbe ton do savona do tami to me nti mi wa nde bu ito a nu de fo unjiro na levodo we cho na fo ko che o e wa ndo merele no dole azan ko atongo ekun asan egbe we Jesus jo nugbo mere tun gbegbere Jesus jo amo o mi si udoro ekun azan gbe pepe ne o a do nugbo erole gan lo le me o do to o me don fifa no de berole kwende nu mo koton jijo kwe ne Jesus oro o le gbo itole o ye do kohota lobodo gbo itole pon berole gan lo le me dion fifa ro don mere kun no kohota o mi he o mi na yi gbe bodo nugbo e amo leji no jagbon o pe gban de pe kan de o di edo bene o do fi emi de dion dai o mo no jagbon egbe dian hun e he o na levo gan ni o me fe bo fifa no gbe mo we nenu dai ya ene o ndo mo eyin a amo nu he na yin mo fe bonu e ma ka tre yin mo a be ka so azan mo koton bodo mi na do flin me mo koton na me ma babona blo ale o ye he na no kwi eton bona kwe bo me jiro na dunu eton le o ye na dunu eton amo e asite lo je o mezunji bo je o de manyo ma o sengbon de gbe kan gbon de do me don bugbon e o do gbe gbon tete we o no ene o e wen mazin bo wen mabi bo e ka eno anu mo dida avoto ebonu ma jo edo ku ya bo be o sunje gudo ton bo zo me o je gudo ton ne kan dogbon e odo le mi mo anu mo no we bo de o de ye de yan do amo me de gudo o e ye o de afo ingbe bo tadu ye to sin e u gan me ronu kan hun mi ma je mo dido ye ton me o mo fo eni no papo do mi po dio vi awada gbe hunsa e we do mo jitan bodo alosindo le me bo mi do ro pe chese we do egbe mi jiro na to gbe ni se do bo to gbe nu afo ato mi po do ma ule aja fun po ye do fi egbe amo o ye ran po do mi po do gbigbo me ha nu ma fo eni siku pla mi do Jesus sin come ami